mbukeli masuza lo mkenene usukhalela phansi ukhala kamnandi akusuyazi ukuthi ke ayi kushuthi ihora lesithupha impela selishayile Ekhaya Jikelele isifike qathatha mbukeli sawubona mbukeli wethu esimthandayo sethemba ulale kahle uvuka kahle namanje ekseni yonke into ilungile ikhaftin sayihlangene uyabhala iexam namhlanje ubufundile nor ube cross nighter sikufisela sengazuthi ngene ngabhala kahle ababhala kahle abayimsebenzini ke bahambe kahle ukuya emsebenzini mase kufika isikhathi sokuhamba kanjalo nje ke nabahlalayo ekhaya abahlali banethezeke bayekele thina ukuthi ke simphathele izindaba ezimnandi ezematheni njengenjwayelo ezemidlalo isimo sezulu kanjalo ke bakhona phela nezivakashi ezisivakashelayo lapha ekhaya Jikelele igama lami nguNonxolo uMamtshali wakwamwali kanti ke sekusile ekseni sesizokwenza ke lokho esidume ngakho angihambi ngedwa ke ngihamba noMadlongothi ukholosa kaLubisi umazondwa ngeinto zakhe Yabona ngiyakwazi. Masibulise mbukeli apha ngolwesithathu. Kaloku namhlanje mbukeli siza kuwenqo kumagumbi ethu osasazo apha eAuckland Park kumhla wama-22 kule eyenkanga. Ubamabumanga siwa sivuka sizivuthulule wena mbukeli nawe wena ohlukumezekayo apha ekhaya. Mhlawumbe uhlukunyezwa ngumalume, ngumakazi, ngudabawo nakwezinye nje indawo. Ndiyafuna uxelela mbukeli into okubana unganikezeli ngoba esiXhoseni sithi uqabela umduka kanti uyawugodusa. Xa sijonga ke kuvimba wethu wanamhlanje umphokoqo nexhala masabekwe elangeni mazikhale mbukeli ngoko ke hlala nathi pha ku SABC lihaye napha ku SABC Plus njengoko ke tshilo ndimlo ukholosa kaLubisi uMadlongothi masijonge eziphala phambili. Spacing 21.4 million rands to now almost 48 billion rands. Ivulwe ngokusesikweni inkqubo yokufakwa kwezicelo zemali sisibonelelo kumaziko emfundo ephakamileyo zonyaka ozayo 2024 phantsi kweziko iNSFAS. You can't make such allegations, investigate them for more than 5 years, bring me to court, wake me up at 6 o'clock in the morning, more than 12 months later you're not ready. Ichithiwe ohlini lomaqala icala belibhekene nowesikhole esiphezulu eSikhomo uMatshela Gogo kanye nalabo abesolwa nabo. Thembakazi Thembakamazisi Nonzotho lona nguNosifikani uManzotho ubukele iEkhaya Jikelele apho ufumana indaba ezemidlalo nezenkcubeko kanye nezamaciko afana nami hlala ubukele ngolomvulo uyotsho ngolwesihlanu. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo noqeqesho uyivule ngokusesikweni inkqubo yokufakwa kwezicelo zemali sibonelelo kumaziko emfundo ephakamileyo zonyaka ozayo u-2024 phantsi kweziko iNSFAS. Ethetha nonondaba ukwakhumbuze ngenkqubo elandelwayo ukufaka isicelo semali inkxaso kubafundi ekufaneleke bafake izicelo. Since 1991, NSFAS funding has grown from dispersing 21.4 million rands to now almost 48 billion rands to fund children of the working class and the poor seeking to further their studies in public universities and our TVET colleges. Bangaphaya kwesigidi abafundi kulindleke baxhamle kulonyaka mali kwimali inkxaso phantsi kweNSFAS. Umphathiswa wondlale inkqubo elindelekileyo kumfundi ngamnye ukufaka isicelo semali inkxaso equka abo bakhubazekileyo. If you are a student with a disability, you are not limited to 350 to be coming from a family that's earning up to 350,000, but family can earn up to 600,000 in order to be able to cater better for students with disabilities. I therefore urge all applicants to provide accurate parental information when applying, so that when validations occur with Home Affairs, students can be funded timeously. NSFAS will reject or request additional supporting documentation where validations with third parties have failed. Umphathiswa uzikhabile izinyanzeliso zeqonga labafundi iStudent Forum for Service Delivery nebambe imigushuzo zayagqithisa uxwebhu lwezinyanzeliso kwiofisi zesebe lezemfundo ephakamileyo ePitoli. Elkonga nyanzelisa kuba imali yesibonelelo sabafundi inikwe amaziko mfundo ibe ngawo ayinika abafundi.
We do not intend to go back to giving money to institutions to then decide who gets funded. None whatsoever. We undertook forensic investigation some years ago, and we found that there was just a lot of corruption. That's why we decided on a student funding model. Inkqubo yokufaka izicelo zemali kubafundi iza kuvuleleka kwezinyanga ezimbini ezizayo. Umhla wokugqibela ukufaka izicelo ngumhla wama-31 ngoJanuwari ka-2024. Ukanti ukuba zithe zakhatywa izicelo zabafundi abaqalayo ukufaka izicelo zenkxaso bavumelekile ukuba bafake isibheno. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kumele inhlelo zemfundo zigxiliswe endleleni abantu basezwenikazi Afrika abaphila nababona ngayo izinto. Ukusho lokho engqungqutheleni Africa Regional Conference nobe kuyingqungquthela ye-10 bibanjelwe eGoli. We must challenge colonial theories and practices to build resilient education systems that are centered on African perspectives and experiences. This requires a shift from a Eurocentric worldview to embrace a more diverse and inclusive perspective. We must acknowledge and value the knowledge systems of all peoples and integrate them into our curricula and knowledge selection processes. Likhuzulwe kumqulu wamatyala ityala lorhwaphilizo nobuqhophololo lalowo wayeyingqonyela ebambeleyo yenkampani enkinkisha umbane u-Eskom umajelo koko kunye nabanye abarhanelwa abali-18 kwinkundla ekhethelekileyo yamatyala aphethelene nezoshishino yase-Middleburg kwiphondo laseMpumalanga. Umantyike bechophele elityala uStanley Jacobs uthe lide lixesha limane limiswa elityala watsho ke esikhaba nesicelo sokuphinda limiselwe kwakhona. uJacobs ke ubambe uphando lokuba limiswe na okanye liguzulwe kumqulu wamatyala enkundla kusini na elityala. Kutyholo ke ukuba lamatyala enzeka ngonyaka ka-2015 ngelixa ke kwakusakhiwa iKusile Power Station abarhanela ke baye babanjwa ngo-Okthobha kanyaka ka-2022. Tyala elibandakanya lowo wayesakuxhuzula imikhala kwinkampani yakwa-Eskom, uMatsela Goko, inkosikazi yakhe, iintombi zakhe ezimbini kunye nabanye. Abetshutshisi bacele iinyanga ezine ukwenza uphando olunzulu ngenxa yobuzaza belityala. Kodwa nangona kunjalo, umantyi ukubona njengenkcitha xesha ukumiswa kwelityala. I find that an application by the state to further investigate this matter is refused. Ubegcwele imigcobo nemivuyo lokakoko ekwatyhola inkundla ngolwaphulo-mthetho oluphathelene nentiyo. Uqhube ngelithi usapho lwakhe luxhatshaziwe kuyo yonke le nkqubo. The National Prosecuting Authority is doing South Africans a big disservice. You can't make such allegations, investigate them for more than 5 years, bring me to court, wake me up at 6 o'clock in the morning. More than 12 months later, you're not ready to give me to go to trial. Ukoko ukwatyhole igunya abantu lezotshutshiso ngokusetyenziswa kwaye umentla esithi yena akangonqevu kwaye umsulwa njengengilosi. I-NPA ithi iyadanisa ke noko leyo kuguzulwa kwelityala kumqulu wenkundla. What will happen now moving forward is that we are going to go through all the information that was stated to court that we needed time to peruse to make sure we finalize those reports that we said had been completed that just needed a bit of tweaking, finalization. Iqole ngelithi uphando sele lusondele emaphethelweni kwaye elityala liya kuphinda libuyiselwe enkundleni kungenzi kuzatywala. Inyunyana yamaphoyisa iPolice and Prison Civil Rights iPOPCRU iphakamise ukuthi inkantolo igixabeze ngeyigwebe eziqinile labo ababulala amaphoyisa baphinde bagwetshelwe nokuvukela umbuso. iPOPCRU ikusho lokhu nje ziyanda izigameko zokubulawa kwamaphoyisa kulelizwe. Amalungu enyunyana yamaphoyisa iPOPCRU ezwakalisa ilaka lawo ngokwanda kwezigameko zokubulawa kwabakasidlodlo aqhinqe phambi kwenkantolo yaseMgungundlovu lapho bekuvele khona abasolwa ababili
ngokubulala uwarrant officer umfundo Khumalo owadutshelwa ekwakhe ngonyaka odlule banxuswe ukuba enganikwa ibhayili. Futhi sithi-ke akube khona ukushintshwa komthetho ukuthi umuntu obulele iphoyisa angachajwa ngemeda nje kuphela ngokuthi uchajwe ngokuthi uyabulele, kodwa akachajwe ngokuthi uvukele umbuso ngoba kuwukuvukela umbuso lokho. Inyunyane iphakamise ukuthi ikwazi ukuyivikela ngebhamu zomsebenzi. Nathi uma kuwukuthi sizohlaselwa, nathi asisebenzise amathuluzi ethu. Olunye udaba lokubulawa kwephoyisa olwenzeke ngesonto ledlule lapho uSayitsheni Thabani Gwalo socongwe khona ngemuva kwengxabano nomlisa Mumbe emgwaqweni eMgungundlovu. Ukuthi kuphi lokho kungaka ubhutwetha kwemvile ukuthi azadeserve ukuthi enziwe into enje, ukuthi yena ngoba kade etheni kuyena ukuthi usengazambulale ngazuthi isilwane ebesingakudeserve ukuphila. Kwesinye isigameko sokusocongwa kwephoyisa esikaSayitsheni Riyad Adams obulewe yigebengu ebeyiphanga izitolo zobucwebe ePavilion eThekwini akaboshwa muntu kuleso sigameko. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu. Owayesakuba ngumongikazi kwiphondo laseLimpopo uthi uyangcungcutheka emva kokwenziwa utyando olungahamba ngendlela kwisibhedlele sasePhiladelphia eDenelton. Losetyhini ke uthi oluqhaqho yayilelo kukhupha isibeleko kodwa ngoku lumshiye namathumbu onakeleyo. Uthi ke olutyando lumbangele ukuba angabisakwazi nokubuyela emsebenzini njengomongikazi kwakwesi sibhedlele wayetyandwe kuso. Isibhedlele iPhiladelphia sisibhedlele esisetyenziswa ngamawakawaka abahlali abadinga uncedo lwezempilo. Omnye wabo ngowayesakuba ngumongikazi kwesi sibhedlele. Lo wasetyhini oneminyaka engama-41 uthatshabalela amaphupha akhe ukuba nempilo eyiyo emva kokuba oogqirha bemshiye namathumbu anemingxuma. During that operation, there was a mistreatment whereby my intestines were cut, the small bowel and the sigmoid colon. Then, after 3 days, that's when the wound gaped. Elinenekazi lithi lenziwe uqhaqho amatyeli aliqela ukuzama ukulungisa lengxaki. Elibhinqa lithi impazamo ezenziwe ngogqirha zikhokhelele ekubeni asokole ukusebenzisa imilenze yakhe ngamanye amaxesha. I lost some sensory functions on my lower limbs because now my toes are contracting. I can't do this anymore. Nangona elinenekazi lesaqhubeka nokuphila nezivubeko zolutyando, isebe lezempilo lithi liyanyuka izinga leziganeko ezikumila nje neziphelela enkundleni. 2018-2019 the bill was at around 8 million. So now at 2023 it's roughly at 63 million, of which is a lot of money. Lo wasetyhini waseLimpopo umentla esithi oogqirha abamtyandileyo abawulungelanga lo msebenzi kwaye isebe lezempilo liyanqwala nalo ngelithi akulandelwanga inkqubo ezizizo mhla kuqeshwa oogqirha. Urhulumente waseJamani kunye neNelson Mandela Museum utyikitye isivumelwano sokuqondana esijolise eqiniseni ubudlelwane nentsebenziswano. Sekukudala ke iJamani isebenzisana nale museum kangangokuba ke le museum iqhubela inkampu yayo yolutsha yehlabathi khona pha eJamani apho ke ulutsha lweliphondo luthunyelwa kwilizwe laseJamani lufunde ngembali yelalizwe. Imbali nomzila katata uNelson Mandela ongasekhoyo iyaqhubeka ngokubeka ilizwe loMzantsi Afrika kumdla wamazwe ehlabathi. Njengoko imuseum katata uNelson Mandela nayo izoba yinxalenye yokuziswa kweenkqubo zophuhliso phakathi kwala mazwe mabini. Well, we have a very strong and intensive collaboration between our two countries, between South Africa and Germany, in many areas. One area is, for instance, the area of energy, to help to solve the energy crisis by bringing in new sources of energy to the grid. INelson Mandela Museum ijonwabile ngokuba kubekho lentsebenziswano nelizwe lamaJamani. Sifuna abantu abangomama babe nokufumana amathuba baxhaswe ekwenzeni ezo zinto zinjalo. Ulutsha nalo siyafuna okokuba libe nokwazi ukufumana ubuchwepheshe. Amatshantliziyo athi afuna ukubona lentsebenziswano iphakamisa ikwakha ngobutsha iphondo laseMpuma Koloni. Collaboration between Germany and South Africa
should center around big programs for reconstruction and development. Usapho lakaMandela luthi lufuna ukubona kuveliswa iinkokheli ezintsha khona kuze ibonakale indima eyadlalwa zinkokheli eziphuma izandla eAfrika. Into yokuba sibe nenkokheli ayifunekanga nje iphele kotatomkhulu, otatu Walter, otatu Mbeki, otatu Oliver Tambo. Ukuze siye phambili funeka sibe nenkokheli esizikwazi ukuziqeqesha namhlanje. Dinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, eMthatha. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngokusuhlanganyele kanye nathi namhlanje ekseni. Izwe iIsrael silihoxisile inxusa layo elizinze kuleli izwe, kanti ke neIsrael nayo alisekho ke inxusa laseNingizimu Afrika. Lokhu kwenzeka nje ke mbukeli ngoba iqhubeka inxushunxushu lapha yakwaIsrael. iNingizimu Afrika ke seyaphumela obala yakugxeka lokhu ukuhlaselwa ke kwePalestina njengoba phela ifuna nokuthi kuboshwe undunankulu wakwaIsrael uBenjamin Netanyahu. Ingabe mbukeli kusho ukuthini ke ukuhoxiswa kwamanxusa alamazwe omabili nanokuthi lesi sinyathelo sibeka phi ke ubudlelwane balamazwe omabili? Ukuthola impendulo zalokhu sixhumana ke ngohlelo lweZoom, sixhumana noNgoti weyithinta ke ezobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela uVusumuzi Sibanda weAfrica Diaspora. Asikubingelele Dr. Vusumuzi, sikwamukele lapha ohlelweni ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngiyabonga nami ngibingelele nakubalaleli nakini. Doctor, ingabe kusho ukuthini ke ukuhoxiswa kwamanxusa lamazwe omabili ngoba phela alisekho inxusa la kuleli izwe le kwaIsrael, kanti kanjalo ke nela kwaIsrael selihoxisiwe lapha eNingizimu Afrika? Kusho khona ukuthi ubudlelwano phakathi kweSouth Africa neIsrael abusekho buhle. Siyazi ukuthi ubudlelwano lobu busuka kude kakhulu kusukela ngo-1950 no-60 lapho iIsrael yaqala khona ukusekela izwe leSouth Africa, kakhulukazi abantu abamnyama, igxeka umbuso okade ukhona eSouth Africa oapartheid ngaleso sikhathi. Kanti siyazi njalo ukuthi nobudlelwano bokuthengiselana bebuthanda ukuba bukhulu kakhulu, especially kwindaba okwembiwayo phakathi kweSouth Africa neIsrael kanye nokulungiswa kwamanzi asuka olwandle anetswayi okukhulunywe kakhulu ngesikhathi Cape Town isiba nenkinga yamanzi. Kusho khona ukuthi lobudlelwano phakathi kwalamazwe amabili sobuphelile ke manje. Manje singasho nje sithi cha lamazwe womabili iNingizimu Afrika kanjalo neIsrael abasathelelana amanzi. Ngempela sisho lokho ukuthi hayi cha abasathelelana amanzi, kanjalo siyazi ukuthi kusho khona lokho ukuthi emehlweni abantu abaningi bazobuka ukuthi isenzo seSouth Africa ekugxekeni nasekuhambeni enkantolo yeICC kanti ingazange ikhethe ukuthi mhlawumbe ibike okufanayo ngeRussia. Kusho khona ukuthi mhlawumbe iSouth Africa ingathi inobandlululo endleleni mhlawumbe edlelana nayo namazwe athile alapha emhlabeni. Manje Dr. Vusi, njengoba nje ubalula udaba lokuthi ubudlelwane beNingizimu Afrika ngaphambi kwalokhu bebekade bubuhle kusetshenziswana, njengoba nawo ubalula udaba lokuthi bake basiza lapha enkingeni yaseKapa ngesikhathi ke kwentuleka amanzi. Manje kusho ukuthi mhlawumbe kwezomnotho ingathinteka iNingizimu Afrika nanokuthi kuzoyichaphazela kanjani nje iNingizimu Afrika ukuthi ayisenabo ubudlelwano neIsrael. Yiziphi mhlawumbe izinto esingayibona sesiyintula ngenxa yokuthi asahoshelani kahle amanzi nezwe lakwaIsrael? Kusho khona lokho ukuthi kwindaba zokuthengiselana ngoba kubukeka ukuthi iSouth Africa ibe nenzuzo edlula laphana u101 million nje kulezi esingathi ngama minerals ngesilungu ngabo 2021, okusho ukuthi bekuyikuthola ngemva kokudayiselana neIsrael. Okusho ukuthi kuningi ebesikudayisela iIsrael njalo ebesikuthola kulobo budlelwane okungeke kusaba khona kwiSouth Africa ukusuka lapha kusiya phambili. Kanti njengoba bengiye ngasho phambilini ukuthi eyinye yezinkinga ezinkulu umhlaba obhekane nazo uba yinkinga yokuthola amanzi. Kanti ke siyazi ukuthi kusukisela ngesikhathi kusiba no 0 days eKapa ngendaba yamanzi kuye kwaba khona ukuxoxisana ngokuthi iIsrael isebenzisa amanzi asuka olwandle ngoba iyanelisa ukuthi
iwasebenze ukuze abe ngamanzi asebenzisekayo akwazi ukuphuzwa ngabantu. Kusho ukuthi lonke lolu lwazi obeluzotholwa iNingizimu Afrika ngeke lusaba khona, kanti njalo siyazi ukuthi nakwezezimpi iIsrael ibhekelwe njengezwe elingathi liphakeme, okusho ukuthi neSouth Africa lapho kukhona okade mhlawumbe ingakuthola kulobo budlelwano okungeke kusabuye kutholakala. Manje bazosizakala kanjani ke laba bantu, ngoba siyazi phela ukuthi lapha eNingizimu Afrika kunabantu abala eNingizimu Afrika kodwa abangabokudabuka kwaIsrael, kanjalo nakwaIsrael kunabantu abakhona abangabokudabuka ngapha eNingizimu Afrika. Manje uma ngabe ke bedinga usizo sebezobalekelaphi phela, ngoba kuye ngokonjwayelo uma ngabe benenkinga bebalekele emahhovisi amanxusa abo? Lokho kusho ukuthi ngempela sokuzoba nenkinga enkulu njengoba siyesezwa i-board of, i-Jewish board of, i-board yamaJuda kahle kuba ama-Jews elapha eSouth Africa ikhalaza kakhulu, kanti siyazi ukuthi ezikhathini eziningi ama-Jews akhona kumbe abakwa-Israel abakhona la eSouth Africa osomabhizinisi bebeseka kakhulu uhulumeni, njalo besebenzisana naye kakhulu ezikhathini eziningi, ikakhulu uhulumeni we-ANC. Ukusho khona lokho ukuthi ibhizinisi labantu laba base-Israel, angithi siyazi kakhulu ukuthi labantu ababizwa ngama-Jews bazi ukuthi kwezamabhizinisi bahamba phambili, kanti inani labo likhulu elikhona lapha eSouth Africa elisho ukuthi mhlawumbe sokungabonakala nalo selithatha umnotho walo liphuma lapha eSouth Africa, ngoba ubudlelwano akusekho nje kuphela ukuthi cha lo linxusa lakhona elase-Israel ekhaya usehambile, kodwa kusho ukuthi ubudlelwano abusekho nabo kabasakwazi ukuthi baphinde baye kulabo ababamelayo la ekhaya. Njengoba ke iNingizimu Afrika isibeke ithemba layo enkantolo ebhekela amacala enzeke emazweni ahlukene i-ICC, singalendelani Dr. Vusi kule nkantolo ngodaba lwalezi ingxushunxushu ezenzekayo, ngoba phela siyazi ukuthi njengoba nayo kwadubalula uthi iNingizimu Afrika kungenzeka ibonakale sengathi nepolitiki, njengoba ithi uBenjamin Netanyahu akukhisha umyalelo ukuthi aboshwe kodwa ayisho kanjalo ngoVladimir Putin. Mhlawumbe enye into futhi nathi singayisho noma omunye umuntu angayisho mayelana nenkantolo le ICC ukuthi iwukhiphile umyalelo wokuthi uVladimir Putin akaboshwe, kodwa isathuleka akawukhipha umyalelo wokuthi uBenjamin Netanyahu naye aboshwe. Into esiyaziyo kakhulu ngeyokuthi esikuzwayo nabantu mabexoxa beqathanisa zonke le indaba lezi bazobheka ukuthi iIsrael okwenza ukuthi namhlanje njengalokho mhlawumbe sithola uZelensky kungekho umuntu oseke waphuma mhlawumbe ethi akaboshwe ngempi etholakala phakathi kweRussia nayo izwe likaZelensky, ngelokuthi udaba luthi kuke kwaba khona ukuhlasela okwenze iRussia, kanti ke uma sibheka indaba yase-Israel lokho okwenza ukuthi abantu abaningi mhlawumbe baphatheke kabi ukuthi uma ungumongameli wezwe, uma abantu kumbe izigebengu zingabuya zihlasele izwe lakho nabantu bathunjwe njengalokho esikuzwe kwenzakala eIsrael, kambe indlela ongaziphendulela ngayo ingaba ngenjani, ngoba siyazi ukuthi umlando womongameli nohulumende ukuvikela izizalwane zalelozwe. Kungakho sithi udaba lolumali usiya lapha enkantolo ye-ICC, kambe ikhona na indlela uNetanyahu angazivikela ngayo? Indlela ikhona, mhlawumbe sokungaba ukuthi uye waqinisa isandla ekuzivikeleni kwakhe, kodwa siyazi ukuthi phela aluqala udaba lweHamas yinto ehlala ikhona, okusho khona ukuthi mhlawumbe umnumzana uNetanyahu usengasho phela ukuthi cha, lento eyobugebengu lobu ngoba buhlala bukhona kufanele ukuthi singabuyekeli bube buhlala buqhubeka ukuthi ngemva kweminyaka sihlasele, kufanele ukuthi sihlasele size siqede ngabo. Kodwa isenzo-ke ese-South Africa ukuthi ibe yiyona ehamba lapha e-ICC, mhlawumbe sokungabuke ngathi kube khona ihaba, ngoba kusho khona ukuthi iSouth Africa ithathe yazifaka phambili, kanti ke sike sabona phambilini ukuthi ezindabeni eziningi nalapho kade kudinge ukuthi ihambe iyovota khona lapha ku-UN ibe khona lapha ehoxa khona ingahambi iyovota, kodwa kulesikhathi uma sesibona ihamba phambili kulezi ndaba kusho khona ukuthi izimisele ukuthi cha, ubudlelwano bayo neIsrael abuphele njalo ibe yisitha seIsrael. Njengoba phela Dr. Vusi bakhona nje-ke nabaningi abantu abayigxekayo i-ICC ngokuthi ayinamsebenzi walutho, ngoba phela kade zaqala iy'nkinga zePalestina kodwa ayikaze nje ithathe iy'nyathelo.
baningi kakhulu abayigxekayo iICC njalo bengathandi ngendlela esebenza ngayo ngoba bebona ngathi isebenza kuphela kwela lapha eAfrika. Kungakho sithi ngeke sazi ukuthi ingaphuma nasiphi isinqumo. Kodwa phela mhlawumbe ke into esingathi siyibheke njalo ke ngiyokuthi indaba yePalestine neyase-Israel ukusukisela ngo-1946 47 kuya 48 lapho ilizwe lase-Israel lakhiwa kasha. Siyazi ukuthi i-United Nations yangenelela kulapho okwasuka khona umthetho wokuthi akusekhozwe elivunyelwayo ukuthi lithumbe elinye izwe ukudluliseka ngempi ngoba iIsrael ngaleso sikhathi yayihlaseliwe kanti njalo ihlaseliwe yasuka yayohlasela yathumba umhlaba omningi kodwa yavuma ukuthi udedele ngoba isihlaseli siya nase-Egypt yavuma ukuthi udedele lo mhlaba iqhubeke nendawo yayo. Okusho khona ukuthi ukusukisela ngesikhathi izwe lase-Israel liqala ukuba khona libe sengcopheni yokuhlala njalo lihlaselwa ukusukisela kuzimpi zama-6 ezamalanga awu-6 abohunke pore nobanibani. Kusho ukuthi uma sibhekile siyazi ukuthi inkinga ye-Israel nePalestine isithinta ezokholo kakhulu phakathi kwamaKristu namaJuda mhlawumbe kumbe namaJews namaMuslim okwenza ukuthi abantu abaningi bazithole bethinteka kulempi abanye njalo bekhetha ukuthi bahambe nohlangothi oluthile abasabheki ukuthi ngempela ihistory yalamazwe ePalestine neIsrael isuka kephi njalo okwenza ukuthi balwe yini kanti lungalungiswa njani lolo daba. Kungakho sithola ukuthi abaningi basuke nje basekele mhlawumbe iIsrael kumbe mhlawumbe iPalestine kodwa bengasebenzisi ubufakazi obukhona bokuthi owenze okubi sokungubani. Hayi sibonga kakhulu ke Dr. uVusumuzi ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisele nje nosuku oluhle. Ngiyayibongela nami nibe nosuku oluhle. Lowo ke mbukeli bekuDr. uVusumuzi Sibanda weAfrica Diaspora besixoxa naye nje ngohlelo lweZoom kanti phela udaba ke besilikankanya yilolo lokhoxiswa kwenxusa lase-Israel lelizwe kanti ke nelale lizwe eIsrael lihoxisiwe. Sibheke nje futhi ke nobudlelwane balamazwe amabili kanti nenhlalo yabantu nje ke abakulamazwe. Njengamanje ke mbukeli ke sisiqhupha amehlo lapha esimeni sezulu sibone ukuthi engabe amafu nelanga kume kanjani lapha ngaphandle. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Ladies uJerry Shabalala uthi ukuphumelela kweqembu lakhe kuthumela umyalezo wokuthi sekuyisikhathi sokuthi ibhola labesifazane lithuthukiswe eNingizimu Afrika. iSundowns ibiyele kuleli izwe lontambama ngemva kokwetheswa isicoco ngokuba ompetha base-Afrika okwesibili ke eminyakeni emithathu.
nanamhloku icala lokwamkela indwendwe zehlabathi kwisikolo senqwelomoya OR Tambo beligcwele ngumbono omxesibe kwesi isihlandlo kamaqobo kazana Mamelodi Sundowns esamkela njengamaqhawe. It's about time. When I look at the journey that we've walked with this team, way back from the Sasol League, going out to Hollywood Super Bet League, it's about time that the ladies they play football professionally, you know. Elona phupha lezidwazana ukugonyamela ihlabathi ngokuzuza iFIFA Club World Cup. So I've been preaching about it since I joined Mamelodi Sundowns. When I win CAF and then go to Club World Cup. Batsho ngolika blanket abalandeli beSundowns njengoko bengekudalanga iSundowns yamadoda iphumelele iAfrican Football League. Mr. Mtsipe said to us, I'm going to buy this team and I'm going to conquer Africa. It's what he's doing right now. The achievement that we have now, I dedicated to Alex Chakwan. They always call us 57 fans, but we are 57 and happy. I'm excited today. We are not going there to represent only Mamelodi Sundowns. We are there to represent the country. Ithemba lokuba lempumelelo yabasetyhini beSundowns iyakwelela kubanyana banyana phambi komjikelo wesithathu wemidlalo yongenela iOlympics zabasetyhini mdlalo lowo zakudlalwa ngoFebruary kulo nyaka uzayo. Wachapa City wuntshu kwiSundowns. Ikipa ezintathu ezayigqokwa uLionel Messi ngalesi sikhathi ephumelela indebe lapha eArgentina eQatar kulindeleke ukuba ke zibe iyona ke into ebalekile abantu abazoyikhumbuza ngaso mhla sethengiswa. iArgentina yabetha iFrance ngamane kwamabini kwipenalty ukuze iphumelele indebe yehlabathi emva kokubumbana ngamanqaku amathathu. Ama-Sharks ayiqale kabi ke imidlalo yawo ye-United Rugby Championship. Baqale ngokulahlekelwa kane ohambeni lwabo e-Ireland, eWales kanye nase-Italy. Base-ke behlulwa iqembu lase-Ireland iConcord ngempelasonto emidlalweni wabo wasekhaya. Bazobhekana-ke neDragons nase-Newport eThekwini kule mpelasonto futhi nje-ke bakholelwa ekutheni bazowunqoba lo mdlalo. One of those frustrating games. I think we felt really in control the majority of the game. And, we displayed and we kind of executed what we wanted to do. I think it's just finishing those final moments. And, it was just the story of the game. We took control, whenever we had ball in hand, we looked dangerous. It's just not, finalizing and converting the opportunities we created. Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele sibonke ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Iqembu lezombusazwe iCope likhombe indlela elinye ilungu leqembu uColin Makhubele ebelijutshwe njengosomlomo weqembu emkhandlweni idolobha waseGoli. Lokhu kembukeli kwenzeka nje iCope ibisanda kukhomba indlela obeyiphini lomholi weqembu Willie Madisha kanti futhi phela kusanda kwesula ke obekhulumela leli qembu kuzwelonke uDennis Blom ukuqonda ke kabanzi sixhumana nomholi waleli qembu uMusiwa Lekota. Mnumzane uLekota sikubingelele sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Yebo, sawubona mama. Yebo. Mhlonishwa ake siqale nje mhlawumbe ngokuxoshwa kwamanye amalungu eqembu lakho nanokuthi amanye asulile ezikhundleni. Engabe khona yini inkinga ngaphakathi eqenjini? Ayikho ingxaki eku-organization. Abantu laba abachithwa abantu ababeka umthetho we-constitution ye-Congress of the People. Manje i-organization yethu ine-constitution. Uma umuntu engalandeli umthetho sisekelo, well, iyasho i-constitution ukuthi kwenziwani ngayo. So ayikho enye into engalena ukuthi kwenzeke ku-organization lethu ukuthi kwenzeke ukuthi abanye abantu bangalandeli imithetho okanye bayeqa umthetho and then i-organization iphoqelekile ukuthi ithathe amanyathelo. Mhlonishwa mhlawumbe ungasabela yini ulwazi nje mhlawumbe njengoba usho na ukuthi ke abantu laba bephule umthetho sisekelo weqembu ukuthi mhlawumbe nje masingabheka nje uColin Makhubele yena mhlawumbe imuphi umthetho uma ngabe uyakwazi ukuthi usisherele umthetho weqembu awephulile? Uma Makhubela ujoyine i-Congress of the People
province yethu eGauteng. Manje ma kunjalo umthetho we-Congress of the People uyasho ukuthi no uma umuntu engaphuma ku-organization okanye ajoyine any organization usho ukuthi i-membership yakhe izophelela lapho ukuthi yena ngokwakhe usesikhiphile usifake kwenye organization. Uma maqhubela-ke uyabonisa ukuthi yena useyilunga le-SARA, i-organization le ebekuthiwa kukhulunywa kukhulunyiswa ukuthi mhlawumbe simise i-organization enjalo. Kathole sebethethe indawo esibheke ku-organization le nakuma-structure wayo sadakha ukuthi usikhiphile naku-organization samkhomba-ke kumthetho sisekelo. Ayikho enye into engalena kwalokho. Manje nje unjani umuzwa mnumzane Likota mangingabuza nje mhlawumbe-ke isinjani i-relationship ubudlelwane phakathi-ke kwenu njengeqembu kanye naye njengoba senimkhomba nje indlela ngabe mhlawumbe nihlukane kukahle yonke into i-civil noma mhlawumbe cha hayi ibambene ngey'hluthu? No, simtshenile phela i-Congress National Committee imtshenile ukuthi no ngokuthi uzibize ngelunga lenye organization okanye ujoyine enye organization ungazange ube nemvume ye-organization ukuthi ungenza leyo nto futhi ususikhiphile wena ngokwakho ku-organization because awukwazi ukuthi uma ulilunga le-Congress of the People uphinde ube ilunga lenye ye-organization samkhomba umthetho 7 we-constitution. Manje sike ahlukana kahle impela nje azange sixabane nganina. Sike sabona-ke esithangamini sabe indaba seqembu lakho nina njengamalungu eqembu iCope nibambana ngey'hluthu. Lokho-ke mnumzane ushola ukuthi mhlonishwa namanje usangama ekutheni cha akunayo inkinga eqenjini? Asinangxaki thina ku-organization, i-organization izaqhubeka njengoba injalo. Obekudala ukuthi kubanjwana ngey'hluthu pho isiphi isizathu ebesikhona mhlawumpeni noma mhlawumbe senixazululile? Mama ungangitshela kahle ukuthi uma wena ulilunga ubusuhamba uyojoyina enye i-organization umthethosisekelo wethu awuvumeli into enjengaleyo. Manje masukutshela ukuthi manje iphutha elikhulu ngoba usujoyine enye i-organization akubambana kwehluthu lapho. Indaba nje kucacisa ukuthi nomthetho wethu we-organization yethu i-section ikhona engevumeli lento leyo. Yebo mnumzane uLikota. No bese ngikhuluma ngodaba lwe-press conference. Bese ngikhuluma ngodaba lwe-press conference lapho enibonakale khona nibambana ngezandla. Kuyiphi conference? Hayi-ke mhlawumpe mnumzane uLikota asedluleke kulokho. Ngiyazi ukuthi-ke nake nike nabiza imbizo njengamaqembu amancane futhi-ke aphikisayo ukuthi-ke kufanele kusetshenziswane emva kokhetho olukazwelonke. Engabe nibona ukuthi akhona yini amathuba oqinisekisa ukuthi-ke nithola amavotu angaphezulu kwalawo amaqembu athathwa noma abukwa njengamakhulu azowathola? Into ebesizama engazange ifezeke ukuthi sihlangane namanye ama-political parties simise into esithi izoba yi-alliance. Manje amanye amaqembu njengoba onantika AIC le yaka-comrade uGodi bahamba e-Trigana lathi babuye bahoxa ukuthi hayi cha isekungathi lento izobahlula bahamba nathi sihambile sahamba mase sibona umama lona esenza lento esethe yena useyilibe yaleyo nto leyo ebesingekayifezi nathi ngokha mama manje usenze into esingayazi ke manje lento lengathi akukavunyelwana ngayo bekushaka kuxoxisana manje wena usuhambe phambili kakhulu.
Manje so azange isigcine singamalunga thina esara azange sibe amalunga hayi ngoba ayizange ibe ngokuya ngokwethu ayizange ibe Mhlanishwa engabe mhlawumbe ke yini kufanele ukuthi ikhophi ithenjwe njengeqembu njengoba sesibheke nje okhethweni likazwelonke. No, i-Congress of the People phela ivele i-organization ebhalisiwe ka-IEC angithi. Yes. Nala makhomiti naqenja amanye besikhuluma nawo besithatha ukuthi lawa amalunga abhalisiwe nawo ku-IEC. Sizama ke ukuthi sihlanganeni ekubeni omunye nomunye simele eyedwa sibe into yinye. Sihlulekile kule zami zethu lezo. So i-Congress of the People izoqhubeka njengoba yayivele imele i-organization. Umbukelwa sekhaya ke mnumzana uLigota mhlawumbe olalele njengamanje ungathi kuye ungamncenxa kanjani ukuthi mhlawumbe avotele ikhophi ngabe yini ongathi yimgomo yenu noma izinto ninethembisa ukuthi nizonzenza mangabe ningangena emandleni. No, i-organization yona izoqhubeka njengoba yayivele iqhubeka. So batena abantu uya eLimpopo sinama structure wethu lapho. Uya eGauteng sinama structures wethu lapho. Western Cape, KZN, Nakupina, Eastern Cape kanjalo. Izolo nje benginama comrade wethu eWestern Cape. So uma sifika province ne-province khuluma nama-comrade wethu siwacakisela ukuthi i-Congress of the People indlela yayo isezeyile njengoba niyazi ayikho enye into entsha. Hayi siyabonga kakhulu ke Mhlonishwa uLigota ngesikhathi sakho namhlanje ekseni sikufisele nje nosuku oluhle. Ngiyabonga mama. Lowo ke mbukeli ebesixoxa naye umusiwa Ligota nongumholi weqembu iCongress of the People ebesixoxisana naye ke mayelana ke nembiko yokuthi kunamalungu axoshiwe futhi siyazi ukuthi khona nalawo ke ayisula ezikhondleni besinkankanya nje lelo daba lokuthi mhlawumbe ngabe ikhona ninqushumusha ekhona ngaphakathi eqenjini kodwa cha hayi umile lokuthi ayikho inkinga abantu laba bakhonjwe indlela bangabantu abakhonjwe indlela ngesizathu sokuthi bephule umthetho sisekelo weqembu iCongress of the People njengamanje ke mbukela sithi nje kequnga sayidolo sobiyemva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi usabukele ekhaya Jikelele. Umbutho i-Action SA ubhengeze owayesakuba ngusihlalo wenkongolo yenkokheli zomthonyama eLimpopo uNkosi Phahla njengomgqatswa kwisikhundla senkulu baphathiswa kwiphondo laseLimpopo. Phansi kwesikhokelo sakhe uPhahla uthi uza kuphucula umgangatho wezemfundo andise izithuba zengqesho uqoqosho umbane kunye namanzi. The first one is water provision crisis in the province. We have observed a systematic collapse of services around the province. What the ANC government has set as service delivery priorities are in fact used as conduits to siphon service delivery money through them. Sekhukhune region has the 4 biggest dams in the entire Limpopo province, but the household in that region never had running water since the dawn of democracy, while unspent 170 million earmarked for water provision in that municipality was returned to the treasury during this current financial year. Kanti mbukeli ngaphambi kokuba ke niphume niye kwindawo ngendawo kumakhaya ngamakhaya qinisekani into yokubana niyaxhobiseka ngesimo sezulu. Ndingatsho mbukeli ndithi ziyaxhalabisa kakhulu isilumkiso esitheza kanti ziyakhutshwa ngu-South African Weather Services. Sibonile mbukeli into yokubana kwindawo eziphakamileyo zindudumo ezimandla ezilindelekileyo. Qiniseka ke mbukeli into yokubana uphephile apho ukhoyo nalo uqikelelo lwemozulu.
Bye.